ازول فلاون عسلامة نوان السلام على فيديو بوسيقا كني داف بخير وعلى خير كني تواليم دي لا فيديو غنسقد نخدم الروز ديال الفور سي البولي السلامة لا غوسيت اروني دي عجبنا قيمو ديدي. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va préparer ensemble le riz au four. J'espère que cette recette vous plaira. إذا قلت فغا كاسرون على كوكوت أين ثبغام خمغا شيطوح بوذي غنسالنو شيطوح نزيتي وكنو يعرق راه وذي ياكي. Je prends une cocotte, je mets un peu de beurre, un peu d'huile. Je rajoute les cuisses de poulet. هاكني توالي ما ذاكي غنسرسغ ثيمصديني ويا زيادة تقلوغ ذاكي سانوغ البصل. Je rajoute 2 oignons. ذاكي سانوغ سنات توصليني ثيم قرانين. أثقلوغ داغني. Et là je rajoute poivron vert, poivron rouge, poivron jaune. ذاكي سانوغ يفلفلني أزكواغ يفلفلني أزكزاو أوراق. وسع مثلا وخدم مثلا ناخم ثاس كان زكزاوني ذاك سانوغ تازورو ديال تكزما تاع مشطوح. Je rajoute une courgette coupée en petits morceaux, l'ail, le persil ذاك سانوغ ثيشيرث سانوغ شطوح المعدنوس أذقلوه كلش ذاك باش يفغ الزيت إلا قتقلومث ذاك سانوغ الملح du sel, du poivre noir, paprika, après les épices, curcuma, curcuma, quand le curcuma, deux, 3 tomates. Là j'ai râpé 2 tomates. On les laisse encore quelques minutes. نرد القوث كنت باش كتدي فغ الزيت ذا القليان إلا قتقلوم بيان القوث كنت باش دي فغ ذا الزيدان ذاك سانو شطوح تجي الفانت. Je rajoute les petits pois. ذاك ميقلم مليح نرد توجور تمرقم سوا من يحمل خاطر البولي ناغ شميثي بوين إلا قسوة ماني حمان توجور ذاكيني غاسمير مثمن لما يغوم البوليني غنغلق على كوكوطينو غتجراكني 10 à 15 مينوت. الخضرة تيزم تمشطوح وتعطي لها البولي تبوي فيت في الوغ 10 à 15 مينوت. هاثا هي مي يخدم كني بوا البوليني كني جات واحد 10 مينوت. J'ai fermé la cocotte, je l'ai laissé cuire à peu près 10 minutes. Le poulet nénar. J'enlève les cuisses de poulet. ذاك فغاروز اللي سردغت مليح à peu près 3-4 fois ارميسك سنكوا ماني غير شبحانن إلا قد سردمت مليح ولكن ما تسبومثو ينتظرا. Là, j'ai lavé le riz à peu près 3 à 4 fois. Il faut bien le laver. Je pose mon riz sur le plateau qui va au four et je rajoute la sauce. ذاكيني متفغ روز ليني غتسردغ مليح على ما ذاينس كسن وماني شبحانن اسمير غاكني ديراكتومون داخل البلا رانا راه الفور هي سيدا نوصف لا صوص ني الا لا صوص تغوم الروز ني اللي غشعل غاس الفور كني à 200 degrés. J'ai allumé le four à 200 degrés et là je rajoute les cuisses de poulet dessus. Ensuite je mets le papier aluminium et je place mon plateau au four à peu près 10 à 15 minutes. Voilà. لا كيني غنرد مسخ معاك البابي كيني غنسرغ الفور كني 10 15 دقائق ميث مثير كل ذاين روزني يسوى لا صوص اسكسمت البابي الومنيوم ني باش ديو غالسوفلا البوليني دوغي. Voilà, j'enlève le papier aluminium et je le laisse à peu près 2-3 minutes. Voilà, comme vous voyez, أثنى مشي ديفر أروز نغيفر دشكي ثاقا غرومس يفرد ذا زيدان
البولينة كيستواليم يغال ذا زكواغ هاثاي ثلاثي دعمرار تضفسيت يا تواليم هذا البلا ويوعي رارا دقيقة يتوجدد وممطون ذا الروز يسعى الخضرة هاثاي ثلاثي دعمرار تضفسيت تواليم ماذا كينا كون جا غادي لهنا تلويث لا فيديو نظام ما يبغاو حنين ثاني نولي ميد قميدي ارمي تاكار لا فيديو si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner à ma chaîne et activer la petite cloche pour recevoir mes prochaines vidéos. À très vite sur ma chaîne. Je vous laisse regarder la suite. أكون جا تواليم la suite de la vidéo. ثاني نوين